هسب از اینا جوارا بحث هسبان بكم كرجي هسبان حزدكن هسب سوارن يعني مثلا مالك وهسب تدا هبا مالك وهسب وهبا سرميانك مزني بمالي هيش خورا حسابك لباجاروك تشل آغاك وقريداي ديريكي پیش برکه که هسب سواریه بر ریوچویه پیش برک بشتربونا بهتری 100 هسب سواران چه بو و هسب سوار هاتنا خلاط کرن یعنی هسب سوار نافچه هات خلاط کرن کسی یکم در کتیجی 800,000 لیره این سوری استاندیه یعنی دکن یزکی $6 امریکی پێشبرکەیەکە هەسب سوواریەیە لە سنوورەی باژارۆکێ چل ئاغا لە پارێزگەها حەسەکەی یا ڕۆژاوای کوردستانê. ji bo me hesp hemû tişteke ji ber me jiyana xwe ji vî awayê werzişê û van ajalan re veqetandiye. Ev werzişa han beşek ji kevneşopî û jiyana me ye. پێشبرکە bi beşdariya zêdeyî 100 hespan hatkirin û hesp swar jî xelkên avçeyê bûn. Rêveberiya Xweser organîze kiribû û yê yekem jî 800,000 lîreyê Sûrî wate $6 bû hat dayîn. Hespek bi navê Xatinnar pileya yekem bi dest xist. Pêwera sereke jî bihêzî û lez bû. Em nikarin wî hestî bînin ziman dema ku Xatinnar bû pêlewan. Piştî 6 meh rahênan hewildan û balkişandina ser Xatinnar bû yekemê kêbirkiye. Bi xwedîkirina hespan yek ji nerîd an kevneşûpiyên pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê. Xelk bi beşdarbûna wan curên pêşbirkeyan dixwazin wê kevneşûpiyê zindî bihêlin. هسب سمبولك هزاجي كرد براستي قالك خديدك ده بيش بكين وهذا جي بشتار منه ومالا وقفات مشاكل حتى 7 ساعات حفت بمن مشي ده خاطري واحد